Katlamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re ketle mmogo ka tshedimosetso. There is also a fundamental need for all of us to plan our trips accordingly. Mo kgasong eno re utlwa fa motlatsa tona wa dipalangwa a solofetsa ditirelo tse di edileng tsa pharakano go rala naga. As batho ba strata ba everything so ra tlhoko ka ntho e tsaetseng gore ka hlokala ka hloko setse. Ditokolo di le tharo tsa lelapa di bolailwe ka go thuntsiwa kwa Phosphorus kwa Ekurhuleni. Mothoetso madume ga fele wa mogetswe mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana. Mopresidente Cyril Ramaphosa o laetse tona ya thuto ya motheo Sefiwe kwa Gube go diragatsa ka botlalo molao wa Basic Education Laws Amendment o itsegeng ka Bella Act. Pegelo e golotsweng ke kantoro ya mopresidente e kaile gore Ramaphosa o setse a sainile gore molao ono o diragadiwe ka gangwe. As a democratic country committed to building a new society, we have stated unequivocally that all children must get an education that prepares them to succeed in life, no matter what the circumstances of their birth might be, no matter where they live, no matter what language they speak. In implementing this Bella Act, we are ultimately guided by the Constitution of South Africa. The Bill of Rights guarantees the right of every person to equality. It also guarantees the right of every person to receive a basic education. Importantly, the Constitution says that every person has the right to receive education in the official language or languages of their choice where reasonably practicable. This is a right that applies equally to an English speaker as it does to a Zulu speaker. It also applies equally to someone who speaks Afrikaans as it does to someone who speaks Xitsonga, Sesotho, Sepedi, isiXhosa, Setswana, Luvenda, isiNdebele, or isiSwati. Motlatsa tona ya dipalangwa Mkhuleko Hlengwa a re lefapha le tlile go gagamatsa letsogo mo ditseleng kgolo go rala naga. Seno maikelo e le go leka go fokotsa palo ya dintsho le tlolomolao mo pakeng eno ya malatsi a meletlo ya Keresemose. Motlatsa tona o buile seno fa ba ne ba le mo letsholong la pabalesego ya mo mebileng ya nako ya paka ya meletlo ya Keresemose kwa Grasmere Toll Plaza, Borwa jwa Johannesburg. Just disappointed. Okay, good. I'm not. It's a lesson. There's nothing there. Letsatsi la Keresemose le saletswe fela ke malatsi a sekae mme ba bangwe ba tlile go le jela kwa kgolegelong fela jaaka monna yono yo tshwaretsweng go kgweetsa a itshietse. No. This is a transgression. It's a criminal offense. No, I understand. Yeah. Batlhankedi ba tiragatso ya molao ba dira go tlala seatla go netefatsa gore molao wa obamelwa. Ba tlhatlhobile dijanaga tse di rweleng phetelela le go sekaseka dibetsa tse di fitlhelwang mo bakgweetsing. Fa bakgweetsi bangwe ba ne ba ikuela letlholo ba bangwe ba ne ba le mo ketsaetsegong. Ba tsaya maeto ba ne ba itumeletse maeto a bona. Tina umshayeli wethu ukhona la uthathwa amaphisa and then thina siye Gold Reef City namhlanje. Niye Gold Reef City nibuya phi? Sibuya esibukeng. Oh, okay, so it's a family thing. Oh, it's a family thing. Yes. I'm going to be in Annandale. And what are you doing for Christmas? My kids and my wife. Baba botlana bona ba ne ba ikopela dimpho. I want for Christmas is really a big bike. I want to have a dog. Oh, that's cute. And what do you want? A laptop. Motlatsa tona wa dipalangwa o rotloeditse bakgweetsi go tsamaya ba ikhutsa mo maetong a bona. There is also a fundamental need for all of us
to plan our trips accordingly. We are trying to make up for lost time on the road for an inability to respect time and an inability to plan correctly. My late mother used to say, we would rather be late for your next appointment than be early for heaven. Go kgweetsa o itshietse nnotagi ke e nngwe ya tlhobaboroko ka ntlha ya fa e le sebaka sa diperesente di le 40 tsa dikotsi tse di latolang matshelo. Bakgweetsi ba le 941 go ralala naga ba tshwaretswe go kgweetsa ba itshietse fa ba le 230 ba tshwaretse lebelo le le fetang le le letleletsweng. Khabagare kelo ya pharakano mo tselafefo ya N1 e solofetse go oketsega mo bokhutlong jono jwa beke jaaka ba tsaya maeto ba tla bo ba ya matsatsing a Keresemose kwa mafelong a farologaneng. Go ya ka puso, N1 ke nngwe ya ditsela di le 10 tsa dikotsi mo Afrika Borwa. Bontsi ba bakgweetsi le batsamaya ka dinao ba tlhokofaletse mo karolong eno ya tsela e kgabaganyang metsana ile mebedi kwa botlhokwa gaufi le Polokwane. Fa bangwe ba baagi ba dirisa maborogo go kgabaganya, bontsi bo santse bo kgabaganya tsela e nang le pharakano e kwa godimo ya N1. It helps us when we go to shopping the complex and when the children go to school. Also help us. So this road was built for our safety from these people because we were losing most of the people here at the N1. Lefapha la dipalangwa kwa Limpopo la re le tshwengwa ke palo e yang kwa godimo ya batsamaya ka dinao ba ba tlhokofalela mo tseleng kwa porofenseng. To stay safe, pedestrians must always be aware of dangers posed by vehicles. Cross roads only where it is safe to do so, using pedestrian crossings and bridges, especially when crossing busy roads like the N1. Wear visible clothing to increase your visibility to drivers, and never walk while intoxicated, as alcohol can impair your judgment and reaction time. Pharakano ene tlhanasela kwa mebileng e lebang kwa Borwa le Bokone kwa Marian Hill Toll Plaza fa ba tsaya maeto ba ne ba leba kwa mafelong a bone a boikhutso. Bathati ba re go solofetswe kelo e kwa godimo ya pharakano ka ntlha ya fase e le bokhutlo ba beke ba bofelo pele ga Keresemose. Botsamaisi ba N3 bo bega gore mo dibekeng di le 3 tse di fetileng kelo ya pharakano e oketsegile ka dijanaga tse di fetang 1,500 ka ura mo tse di kgabaganyang foo. Bakgweetsi ba kopile go nna le bopelotelele jaaka dipaakanyo di tsweletse mo N3. So we like to urge the drivers to adhere to all the rules of the road, to adhere to not to drink and drive, also to be aware of your surroundings if you're driving. Bathati kwa porofenseng ba re gorometswe batlhankedi go tswa kwa ditheong tsa tiragatso ya molao kwa dikarolong tse di botlhokwa tsa porofense go ela tlhoko kelo ya pharakano le go thusa fa thuso e tlhokegang. Go tshwerwe baditšhaba ba naga ya Mozambique ba le 150 le go busediwa kwa nageng eo kwa molelwaneng wa Lebombo kwa Komati Port kwa Mpumalanga. Border Management Authority ya re baagi bano ba fitlhetswe ba sena makwalo a go eta maleba. Khabagare BMA e tlhalositse fa mokgwa wa go tsamaisa thoto ga mmogo le baeng o tsamaya ka thelelo. Seno le mororo mela e melele ya diruri kwa mmileng wa N4 fa o ya o lebile kwa Lebopong. Ditsela di le mmalwa di a tlhanasela le pharakano kwa tselafofe ya N1 e elela sentle. Seno ke jaaka ba tsaya maeto ba le bantsi ba lebile kwa mafelong a farologaneng. Kwa molelwaneng wa Lebombo, pharakano e edile jaaka bontsi jwa baagi ba Mozambique ba ya go jela Keresemose kwa gae. Now, I'm scared on that side because like when we see on the TikTok, on the television, the things the way it is, I'm so scared also, but I don't have choice. I have to go home, see my family. I live in Alexandra in Johannesburg. I'm going to Mozambique for the holidays. Ditraka di eme mola o ka dirang dikilometera di le 12 kwa N4 corridor go leba kwa molelwaneng. Bontsi jwa bakgweetsi ba tsona ba batla go tsena le go tswa ka Mozambique pele ga mosupologo jaaka go na le kgonagalo ya maparego ka letsatsi leo. We don't know what is going to happen. We are so vulnerable. We want to cross over and come back, and we want to be with our families, our family people as well. We want to be with our families in this festive season. I got into the queue yesterday around 11 a.m. until today. I'm not sure if I'll be able to leave Mozambique in time
because they are always protesting. I am only going to Mozambique because I am hungry and I need this job. Khabagare go tlhatlhobiwa le go kwadisiwa ga batho le dithoto go tsamaya ka thelelo. Molelwane ga o tlhanasele thata go tshwana le ngwaga o fetileng ka paka eno. Bontsi jwa bao ba thusiwang ke baagi ba Mozambique le bao ba tlileng mabentlele mo Afrika Borwa. Bathati ba re ba samagane gape le bosenyi. Movement of the small vehicles in terms of the taxis, the buses, as well as the trucks on the N4 corridor. Everything is going according to plan. There is no any congestion and there is no any uncontrolled movement of vehicles per se. Processing of the trucks, we do have a bit of a long, line of trucks. They are now sitting at just below 20 kilometers on the corridor, but they are well, packed on the left-hand side. They are not, problematic on the road. Bakgweetsi ba lopilwe go nna kelotlhoko mo ditseleng ka ntlha maemo a bongola a bosa go ralala porofense. Ditokololo di le tharo tsa lelapa di thuntshitswe le go bolawa kwa Vosloorus kwa Ekurhuleni. Tiragalo eno e tlogetse ditsala ga mmogo le balosika ba akabetse le go lopa dikarabo. Batsadi ga mmogo le morwa ba thuntshitswe makgetlo a balelwang go le 40 ga go itsiwe gore keng se se tlhotlheleditseng thuntso eno. Go tlhokafala ga ana wa dingwaga di le 65 Paulos wa di le 61 le Mahuana Mahase wa di le 40 e santse e le metlholo. Bosupi bo le bongwe jo boneng bo ka thusa e ne e le metlhala ya madi mo segotlong mme a phimogile. Setlogolo sa batswa setlhabelo se se sa batleng go itsiwe ka ntlha ya poifo sa re mapodisi a bone dikgapetla di le 14 tsa dikolo mo ntlong. Re bohloko haholo because malome ya le family ya ke batho ba aze batho ba strata ba everything, so re bohloko ka ntho etsa etseng gore ka hlokala ka hloko setse. Mabota a phaphusi ya bonno le one a tletse misima e bakilweng ke dikolo. Ba lelapa ba beile tsholofelo ya bona mo mapodising. Re ka rata go bona ba tshwerwe ba ile tronkong. Litting is not enough. It's not to say ba tla tsoa batho ba hlokaetseng, but gore ba bolaya ka hloko setse re ka prefer gore ba e tronkong for dilemo. Ga e se le kgetlo la ntlha go nna le thuntso mo lelapeng leno. E rile go sa le gale ngwaga ono mohiri wa fano o ne a bolawa ka go tshuntshiwa. Baagisanyi ba santse ba sa dumele. Re utlwiletse late go last thunya nna re nana gore ke di-cricket jwale ka ke di-cricket jwang hola ra bona gore mphakathi o so tswile re utlwile bohloko bo bogolo haholo. Ba lelapa ga ba ise ba swetse ka letlha la phitlho. Khabagare mapodisi a tsweletse go batlisisa maitlhomo a thuntso eno mme ba belaelwa ba santse ba tsene lenga ka seloko. Sepodisi sa Afrika Borwa se tswile letsholo go ralala tropo ya Cape Town jaaka nngwe ya matsholo a sone a paka ya meletlo ya Keresemose. Tona ya sepodisi Senzo Mchunu a re dipalopalo tsa ga jana di bontsha fa sepodisi se dira ka natla go fokotsa bosenyi. Go thapilwe mapodisi a balelwang go dikete di le 207 go ralala naga le fa province ya Western Cape e tlile go neelwa ba le 940. Matsholo a tshireletso a paka ya Keresemose a tsweletse go ralala naga. Ona a akaretsa tsereganyo e jaaka maparego a ditsela kana roadblocks le matsholo a go emisa le go tlhatlhoba dijanaga. Maitlhomo magolo ke go thibela bosenyi le go netefatsa gore molao wa obamelwa. Having lost the season in October, and we said to them we'll be out there guaranteeing them safety and all of that. That was not just by the way of mouth, word of mouth. We are now ensuring that we are on the ground. Now everybody, while everybody speaks and say we want to be safe and so on and so on, South African police are the underwriter. They are here to demonstrate to the nation that we are underwriting
every other commitment by the president, by government, by municipalities, by everybody that communities are going to be safe to enjoy this season. Mongwe o ne a leka go tshaba kwa maparego mme o ne a tshwarwa ka bonako ka tiriso ya technology eo e akaretsang tiriso ya drone. Matsholo a le mmalwa a tsweletse kwa dikgaolong tseo ditiragalo tsa digongwana di tlwaelegileng thata kwa go ona. We have deployed our anti-gang unit across the province, across the Cape Flats. They are continuing with hard work. There is a number of gangs that we have arrested during the past. I counted the figure to 68. So we will continue. It's unfortunate that as we round off gangs, as you open up space, they fight again to fill up those spaces. But we will continue this fight to make sure that we clean out the gangs in the Cape Flats. That will continue to be. Toropo ya Cape Town e dirisana mmogo le mapodisi. Batlhankela ba sepodisi sa toropo ba feta 800 ba tla romelwa go ralala toropo. This festive season, we are working very closely with SABC. We work with the Provincial Operations Centre. There are jocks in various areas. So we are coordinating very closely with SABC, and we work closely with the Provincial Commission and his senior management. Tona o tla jela nala di province tsa KwaZulu-Natal, Eastern Cape mo matsatsing a le mmalwa a tlang. Go latela letsholo le le atlegileng la go thusa bašwa ba ba amegang mo ditirong tsa bosenyi go fetola matshelo a bona, mokgatlho wa Operation Fiela o theilweng kwa toropong ya Kimberley o kaile fa ga jana o tlile go thusa batho bao ba nnang mo mebileng go ba bonela legae. Tsoga motšha eo e leng karolo ya letsholo la Operation Fiela e amogetse batho bao ba nnang mo mebileng ba le 50 kwa toropong ya Kimberley le go ba rulaganyetsa dijo tsa Keresemose. Go le jalo moletlo o ne wa kgorelediwa ke pula e matla. Mothei wa mokgatlo wa Tsoga Motšha e leng mokgatlo o sa etseng phaello o re maikemisetso ke o kgothatsa ba felletseng ke tshepo. O re moraro ke o fumana batho ba phelang mebileng go ba gutlisetsa malapeng a bona. The number has increased this year of the homeless people, and what breaks our heart is that in amongst them there's young kids. So that's why we took this initiative to say, let's bring and let's do a lunch for these people and show them that we care about them, we love them. Ha esa le mokgatlo o hlopisa mesebetsi ya go kgothaletsa le ona o ntshetsa pele setšhaba. Mothei wa mokgatlo o re se tlang go mothabisa ke o bona ba amehileng ba gutlela malapeng a bona. What is painful is there is a young kid amongst them who is only 5 years. That breaks our heart to see this kid is from the location in the CBD saying that the mom passed away, no father, lives with the grandmom, and the grandmother doesn't know where he is. As we speak, no shoes, no clothes, the boy is half naked. Projeke ena e boetse tla hohela basadi le banana ba phelang mebileng ba angweng ke dintwa tsa bong. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley. Lefapha la boitekanelo kwa Free State le ikwetse go bakgweetsi ba dijanaga go ela tlhoko maemo a bona a boitekanelo fa ba etela kwa mafelong a go iketla a farologaneng. Seno ke karolo ya letsholo la Lefapha la Health Road Safety leo le kubileng bakgweetsi ga mmogo le bapagami kwa diteišeneng tse di itsegeng tsa lookwane. Letsholo le rotloetsa mokgwa o sireletsegileng wa thobalano le go itshireletsa ka nako eno ya paka ya meletlo. Ke semphete ke o fete mmileng wa N1 Bloemfontein jalo ka ha sephetephete se eketseha lefapha la bophelo le ipileditse ho bohle ho hopola hore bophelo ba bona bo tla pele. Ditshebeletso tsa bophelo di a fumaneha mona. Le re tswa ko Eastern Cape, so then re feta mo wa bo then re se re bona like ai ho tletse mo so go go lo bona go checka re tswa ona mona Bloemfontein re sa ya ka mane ka Bothaville. And then on Arutua Botaville refetela ka Khiso Tugazo re lo spenta nakoti. Tsa maemo a kelello le tsona ha di a salla morao.
kelellong motho ya kgathala ene motho a kgathetse kelellong o qetela a bile a khosa le dikotsi mo tseleng so ho bohlokwa gore motho a tsebe ho focusa ka gore a qale pele ha ikutla a kgathetse moleng a nke go rest a phomole ka tsela eo o tla gona gore le kelello e sebetse hantle tseleng le ba lebetse meriana kapa dipidisi tsa bona ba fumana thuso kliniki ena e sebetsa ka nako tsohle re le lefapha la bophelo Freistata re utlwisisa hore le ha e le di-holiday batho ba rona ba nka maeto ba ya dibakeng tsa ho phomola re tshwanela hore re etse bonnete ba hore ba hopotse hore ho kula ha o nke lefu ba neng ba sa ikobele molao ba ile ba tlameha ho lokisa ditaba tsa bona ke kopane le trucker e matare ya teng sentse le tapeiti a fedileng ya bobedi e ke fumaneng ke o fumana hore ha tse ke tsamaisa dipampiri tsena mona e nngwe ya makoloi mona e kentse family but family ka moo ba number ya dumela ke 5 but ba overloadile ka luggage lefapha le ipileditse ho baeti ho etsa hore e be tlwaelo ho phomola ha ba le maetong ho qoba dikotsi mebileng ke Magala Masiteng lefapheng la ditaba ho SABC Bloemfontein Mogedi khojwe le maotomane fa re go sitetse otlhe re ne le diatla mo metsing khaso e latelang ke ya sepedi ka moso ga jana a re go tlegelele ponelo pele ya maemo a bosa go fitlhana go e latelang wetso pula